Domingo ning panawuning Kwaresma. Mitipon tamo batayang samban, purian at pasalamatan ing malugod a Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat laring makatuki. Kambeda ring karelang pamilya, Mr. and Mrs. Dan Capitulo, Kimpami Parangalda, kang San Jose. Ding mag-sponsor king Kaduanang Aldo, Novena Misa, para kang San Jose. Carlos at Nora Ponsalan. Antimurin, birthday blessing para kang Atena Aina Enriquez. Special intentions dari Mr. Rodolfo Pineda and Vice Governor Lilia Pineda, Governor Dennis Pineda and Yoli Pineda, Board Member Mylene Pineda Kayabyab, Mayora Esmeralda Pineda, Chris at Melda Imbo, Doktora Trinidad Arcilia, Doktora Edna Martiliana, Dr. Edgar Lacanlale, Joel Gonlao, Eden Rason, Jaline Valencia Labriaga, Susan Baluyot, Fernando Baluyot, Maria Olivia Sikat, Labriaga Family, Flora Tordil. Malagwang kapaldanan para kari John Darrell Binuya, Bernadette Lim, Maria Cristina Aromin, Among Seto, Among Dong Lavarias, Leonor Dizon, Justa Guanlao, Jaja Bansil, Danilo Del Rosario, Puresa Lerit, Amado. Yan nakantala naman ding kaluguran tamong mayang unabye, lalong-lalo na ri Julia Cruz, Francisco Makaspak, Emigdio Lingad, Robert Manalili, Ofelia Lisuy, Eugene Vitug, Ramon Layug, Harvey Lacson, Wenceslao Paule Sr., Honorata Paule, Wenceslao Paule Jr., Violeta Martin, Luz Magos, Justina Salazar, king kayang 9th day, at ding sa Blancaladua, king Purgatorio, lalong-lalo na detang ala ng makaganang kakarela. Makiramdam kayong ininahing oras sa karapat-dapat. Ininahing aldoning kaligtasan, magbalik tanalupking Diyos. Makiramdam kayong ininahing oras sa karapat-dapat. Ngininaing aldoning kaligtasan, magbalik tanalup king Diyos. King lagyo ning ikpa, amponing anak, amponing banalay espiritu. Amen. Ing lugod at kapayapaan ng Kristo, yasanang manatili kaya kayo. At keka antimurin. At batang karapat-dapat magmasusi ka ring banal na misteryo. Idaon tala at sisyan din kaya katamong kasalanan. Ginong Jesus, ikang mitutuldo ka ring dalan, asukat ming tuntunan. Banketa munlad kami. King Bie, kasalpantayanan, Ginoo pakalulu, Kristo Jesus, ikang Diyos, sukat ming panaligan, Ginoo, asukat ming pakyabayan, king pamanipon, Kristo pakalulu, Ginong Jesus, ikang magdala king pamag-aari na ning Diyos, asukat ming salpantayanan, nung makanano na kang penaligan San Ioloyo, Ginoo pakalulu,
Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, parati taasanang manatili, king tapa makiramdam, pamaminto king amano na ninggino, angga king idala na katamo, king biye alanangga, Amen. manalangin tamo. O hikpaming mayupaya, sopan mo king magsadyang magmasusi king maulang misteryo ning Pasko. Pasulungan mo sa aldoldo, ing dapat ming kabanalan, anting lugod mi keka, kabang lalapiting kapiestana ning kekeng kaligtasan. Iti aduan mi king kapamilataning ginuming Yeso Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo, at ning banalay Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Jeremias. Nga nang sasabi ning Ginoo, inutos ko lang maminto ka nako, banako ing maging karelang Diyos, at ila ring maging kanakong memalen. At sinabi ko karela, king mibyebiyelo, agpang king inutos ko karela, baning sabla-sabla, maging masalese para karela. Dapot, era ko pemintuan ni pekiramdaman man. Lugal king pamintuan dako, ing depat da, yapin ing penusigan da, ing agkat ning masyas, at emayap dang puso, at meging elamayap, lugal king maging mayap lo. Manibat na kanitang aldo, amekola ring makatwayo karin Ehipto, ang ganangening aldoyti, eko sinawang mitutubod talasuyo kong propeta ke kayo. Makanyan man, alametong man, amekiramdam o minye pansin. Lalo kayong meging masyas sa buntok at mapaglaban kesa karing makatwayo. Inya Jeremias, isalita mo langan deting amano karing memalen ko. Dapot ela makiramdam keko. Ausan mo la, dapot ela makibat. Sabyan mo karela, kinging karelang bansa, e yamaminto ka nako. Inginong karelang Diyos, ni mabibiyasa, kimparusang dagpa karela. May wala na ing katapatan, era man babanggitan iti, king karelang pami pagsalita. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Nung ngeni damdaman niyo in siwala na, eyo sa sisyas ding pusuyo. Nung ngeni damdaman yuwing siwala na, eyo sa sisyas ding pusuyo. Meko keni, magkanta tamo king Ginoo. Puryantaya ing Diyos, amigligtas ke katamo. Lumapit tamo king Ginoo, ating kapasalamatan, masaya tamong magkantang kapurian. Nung ngeni damdaman yuwing siwala na, eyo sa sisyas ding pusuyo. Meko keni, duko tamo at sabyan niya, tara, siklaud tamo king harapaning Ginoo. Ya inlina lang ke katamo, ya in ke katamong Diyos, itamo ing balen apag malasakita na, anti tamong tupang ingata na. Nung ngeni damdaman yuwing siwala na, eyo sa sisyas ding pusuyo. E kayo sa masyas sa puso, eyo sa pakyapusan ing gaywara, ding kekong makatwa. Inyang atyula king Meriba, king disyerto karing masa. Karin inamunan dakot pinyubukan, agyamang karela nangikit, ing depat kong mayap para karela. Nung ngeni damdaman yuwing siwala na, eyo sa sisyas ding pusuyo.
Parangalantaya pungeni ing maya pabalita. Ing bini yung nga mano ning Diyos, Kristo yung sasalbag bini, ding lalapit kaya, miela, manggaman king alanganga, ligayat kapuryan keka, Ginong Jesus. Ing Ginoo manatili kay kayo. At keka antimurin, Pamamasa, king maya pabalita, agpang kang San Lucas. ligaya keka o Ginong. King panahon na ito, pepalwal ni Jesus ing meto nga demonyo, apepasari king pangapipina ning meto nga lalaki. Inyang linwalya ing demonyo, may kapagsalita ing pipi, may nga pamulala ring tao. Dapot ating mapilan karela sinabi ba, Ibelsebul, ing pekapunding demonyo, iya ing minye upaya keya, ban palwal karing demonyo. Atin mo namang may kipagsalita kang Jesus bareng panyubukan. Inawad na kang Jesus ing pakit siyang milagro ay bat banwa. Dapot balo ng Jesus ing karelang isipan. Inya sinabi na karela, may bagsak ya ing isano mang kayarian. Ami sasagsag karing grupo, ami laban-laban. May bagsak ya ing pamilyang misasagsag. Inya nung mapiraso ya, ing kayarian ng Satanas, makananuyang manatili. Sasabihan nyo, king papalwalan kula, ring demonyo, uling, dinina na akong upayang Belzebul. Nung papalwal kong demonyo, king kapamilatan ng Belzebul, nino naman ing minye upaya karing kaya kayong alagad, ban apalwal dala. Ila mismo patutuanan da king magkamali kayo. Nung papalwal kong demonyo, king kapamilatanan ning upaya ning Diyos. Mga baldugan king miras ni kaya kayo ing kayarianan ning Diyos. Nung ing metong nga taong masikan at makasandatang ganap, bante na ing balena, ing bandina ligtas. Nung luba ni ning taong mas masikan at sambutane, kwananongan ding sandatang panaliganan ning mabandi, at ipamyena ning taong linob, ing banding penako na. Ing taong nga kampi ka na ako, laban niya ka na ako, at ing makipanipon ka na ako, king kamatutuanan, mangalat siya. Ing maya pabalita ning kayakatang kaligtasan. kapuryan keka o Kristo. Misan pa, king kayakatang pamigonam, ing demonyo, utusani ning apong Ginoo, papakit na nung makananong gagamitan Satanas. Ban kanita lalo yang mipakilala ing upaya na ning Diyos. Masikan niya ing demonyo kesa kayakatang. Pero ating mas masigan niya pining apong Ginoo. Ating Ginoo, uling mas masikan niya kanino pa man yang kayakatang panaligan. Yang kayakatamong salpantayanan. Aliwa, Satanas. Uling Satanas, boy niya mo, boy. So ngayon, utusan niya ng apong Ginoo, ing demonyo, ba nakatang subukan, ba nakatang patatagan, nung talagang makakalawat tamong king Diyos. Nung talagang iya, ing kayakatang panaligan. Nung nakatamo abagot, king kayakatamong pangatalan, king apong Ginoo. Uling mas mayupayaya, nga na ning kayakatang Ginoo. Kalupa ko, nga na daralaking kayarianan ning Diyos. Uli na sabihan niya ng magari, ing Ginoong Jesus. Ating upaya, amiras, king
kayang gagawan, uling iti many but King Dios. So ang aning Ginoong Hesus, yung Diyos. At nino pa man alang makaday kaya. So kaya tamo manalig nga naning kaya katang santong eniya pinisan yoloyo. Kasi ating bagay at ating tao gamitan ng Satanas, ba nang ipakit, bala mo, mas masikan niya kesa kanino pa man, o lalo na kaya katam. Pero, etamo pa ilituan na, king ating Diyos, mas masikan kaya katam. Kaya tang panahon anong no, di natanging COVID, king kaya katamong dimdam apaganaka, bang kanita, king agyang masikan niya, mabagsik niya, aywasan tayo, naning gawa tamo, hugas, wash, mask, face mask, distance, disiplina. O makanyan mo naman, king kaya katampa, mangilalaking mas matas kaya katamo, batang may pabanalan, may pasignangan, at ala na yung agyoy Satanas kaya katamo, na ano yung mga klaseng virus, apat la naman, pamanising, kasalanan, pamangadi, pamamye, pamagsakripisyo. O pilimpita la kanyan din nga dua, pamanos gamat, pining pamaglinis, mas, pining pamangadi, uling Diyos, balo nakatang balo, agyang nano pa yung pangatao mo, nano maning makatakap ka, kilala na kaning Diyos, distance, pining pamamye, mamiyatang distansya ulimpota kaya katamo lamiyawa, mo kakalingwan, ikang mamie distansya, pamamie, pangapat, disiplina, pining kaya katang pamagsakripisyo. Alang patugo, taldoldo, makabantela rin pulis, lalo na ka rin driver, itang mas, at yung baba, itang face shield, at yung buntok, ngara rin pulis, disiplina, sakripisyo, uling, mas mabagsik yung kaya katamo COVID. Makanyan mo naman, mas mabagsik yung demonyo kaya kaya katam. Manalig tamo king apong Ginoo, mas masigan kaya katam. So kaya tang panahon ng Sanyoloyo, yung virus, yapin ding Muslim. Kaya tang panahon na siya kupan ding Espanya, at pari metong yang professor, metong yang teacher, metong yang historian, metong yang apologist, katikista, pagdepensan ing kasalpantayanan, o itaruguin ka na akong IBA, nga na, ing ka na akong contribution, ing ka na akong pamaglimos, pamag-share, ing ka na akong talento king history, iyang ka na akong babye, nga na. Pero, ko kakalingwan manalangin, magsakripisyo, at manya tawad ka rin ka akong kasalanan, sisisi, ka rin ka na akong kakulangan, o yaning kayang panuntunan mo naman, detang apat, bang kanita, king akuan ng harapan, ing ninumang gamitan ng Satanas, tutupi naman, ginamit na yung Satanas ding Muslim. So, kitang panahon na ito, di kapande. Nung makanano, ing gagawan na rin ISIS ngeni. No manaptab palakul. No manaptab king maragula espadali. Bakit nakaka rin tao? Makayambang itang punyal o itang kutsilyo. Nung ikabisan tuki karela, laslasan na nakam. Nung ikabisang manalik karela, king tabtaban na nakamo, ketang karelang kutsilyong mataram. O yan yung papakit na rin ISIS na makananula kasigan kesa kaya katamo. Palabas na pag TV,
okay ang YouTube. Di-display da pa. O ning makapagtaka. Ita mo ating kasalpantayanan o talasalpantayan ang Kristo, eta natatakot ka rela. Mas tatakot ta maging Diyos. Nga na aping sanuloyo, anyang sabyan da ring mani mo na karing Muslim. Tanga ka mo nga na. Nung papate ka king maglaslas batal kaya ka. Tanga ka mo mulala. King ika paypate ka. Kining ka na kung maglaslas sa batal nga na. Inya, bang kanita, magikang biyasa. King isakwilming kaya kang Diyos, si Kristo. Kaya kami ka umanib. Sayang ka, biyasa ka. Ngara kaya, aliko nga ng Sanyoloyo. Munan dili, ding kaya kayong propeta, iyala, ampoy Muhammad, ela tuto. Pe hamak da kayo mo. Inya makanyang kopa nga tao. Nga ng Sanyoloyo. Ing tunay Diyos, yapin ni Kristo. Kaya tang kayang pangako, agyo ko nga lakwan ita sasabihan yung kasikatan. Kayo pa yan, kayo mo sasabi kanita na sikat ko. Na ako mas sikat nga nang yang kilala ra ako, ala ko mang kwenta kingapong Gino. Ya, mas burian nyo naman, ing lakuan nyo ing upaya, karangalan, potang kilala ning Diyos ay ni. Ing kaya katang tunay Diyos, Yeso Kristo, o lislas de batal. Ing kaya katang kasalpantayanan, so pa nakatang Sanyoloyo, ban kanita maging matatagtamong talakad, manalig, kining kaya katamong Diyos, ang magkalubye, alanangga, king lagyo ning ikpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu, at king saop na namang San Jose, ngining magnobena tamo, na anong panagyo na ning Diablo, demonyo kaya katamo, kaya katampakibat, Gino, iturumong itabi mi ang demonyo, king lagyo mo. Gino, ituro mong itabi miya yung demonyo, king lagyo mo. Para King Santa Iglesia, kapilan man sana tutok ng king pamuk na king demonyo. At alang patlud babye babala, karingkeyang anak, laban king pamamilait na, ipanalangin taking Gino. Gino, ituro mong itabi miya yung demonyo, king lagyo mo. Para karing at yuking katungkulan, kapilan man sa elapayalipan kang Satanas, ang makasalikot gulot ng upaya ning mapagmalabis sa politika at kayupayan, ipanalangin taking Gino. Gino, ituro mong itabi miya yung demonyo, king lagyo mo. Para karing inosenteng maging biktima ng Satanas, akit da sana impamaglinglang ning demonyo, ama namuyot karela, kapamilataning kayalang kahinhinan, ding malaswang pelikula, libro at magasin, ipanalangin taking Gino. Gino, ituro mong itabi miya yung demonyo, king lagyo mo. Para kay katang makatipon nga ni Keti, parati ta sanang mimingat at parating manalangin, para king kay katang kasalang, ing Diablo, alilibot anting leon na mamius, manintun alaklak na. Gino, ipanalangin taking Gino. Gino, ituro mong itabi miya yung demonyo, king lagyo mo. Ini po, adwanta mo yung sarilitang kapagnasan. Nanoy buri mong adwan, King Diyos. Sabihan mo kayo, baka kanita tingka mo naman ang ibiye, idake, at may pasik nangang ka. Kaya nga harapanan ng virus, o na ano man ang gamitan ng Satanas, ban subukan na kata. Ginong Jesus,
Kaniting nobena mi kangapong Jose at kaniting kapiesta ng San Eulogio. Ding kaya kang amano, karing kaya kang apostol, ila mo naman ding amano mo kaya kami. Bane kaya manabuking tukso, manalangin parati. Sopan mo kayang lumaban, karing tukso at irake mo kayangan king kaya kang tagumpe. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Manalangin kayo, kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap ya, harapaning Diyos, igpang mayupayang tutuho. Tanggapanas saning Ginoy, ting dawon karing gamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya katami kasaplala at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos, ay ikpami, kaniting nobena mi kangapong Jose, at kaniting kapiesta ng San Eulogio. Ikatula mo sana rin kaya kaming ayin, bilang pamangilalaki ka, ikaing peka masikandiling mayupaya, at kaya kaming Diyos ala ng aliwa, nun Yeso Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya ka antimurin, iyat na yoring pusuyo. makayat nga no, King Ginoo. Pasalamatan tayo, ing Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin. Oy pa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya. Aduan mong ipasyag mi, ing kapasalamatan mi keka, kapamilatanan ing pamagtimpi mi king sarili. Kailangan sopilan ming palpikasalang ugali mi, apat-pat ing ketasan mi. Kailangan ing ipakit mi karing atsu king kagipitan ing kayapan mo kaya kami. Uli nita kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mi ing kaya kang ligaya. Layon makyabe alang tok ng babiya kapurian kaya ko at ngaming sasabi. Banal, banal, banal yung Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mitmo yung banwa ting yato, king kekang ligaya. Hosana king kakatas-katasan. Mapalad yung daratang king lagyo ning Ginoo. Hosana king kakatas-katasan. Tunay kapin banal o hikpa. Ikaing panibataning sablang kabanalan. Uli nito pagparalampumi. Pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo. Ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lub king pamaylas at kamatayan. Kinuha ning tinapi. Pasalamat siya kaya ka. Piraso ne. Binyene ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan at kananye iti yung kanakong katawan amidaon para kaya kayo. Ginoo ko at Diyos ko.
Makanyan mo naman, kay ba't ni nga ponan kinuhaning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyening kalis karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Ban keta may patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Daya ng Kristo, kabus mo kami. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Kristo meteya, Kristo sinubliang mebye, Kristo datang yang pasibayo, king kawakasan ning panahon. Inyangini gaganakan mi oik pa. Ing kamatayan at pamanyobli ng mebye ning anak mo. Darawon mi akeka, iting tinape ning biye, ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad, harapan mo, ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansa ng misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong, ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ikpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban ganapya king lugod, kambe ng Francisco, ake kaming Papa, Florentino, ake kaming Obispo, Pasiano, ake kaming Emerito, Emiliano, ake kaming Kura Paroko, Comento, ake kaming Presidente, Mabilog Parokya, Esmeralda, ake kaming Mayora, at ding sablang pamilya inaos mo tinipon pinili bansam bakeka. Ganakan mula naman di kaya kaming kapatad masakit, magkakasakit, daralan mabait kakaluluan, kapahamakan, disgrasya, tukso ng satanas. Ang gana karing magtamasa, king dakalakalam, pibandyan, karangalan, kayo pa yan. Ang gana karing kaya kaming kapatad, ape painawan at manenayang subling mi, at ding sablang miyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kayangan. Gawan mo kayangan karapat dapat magkamit king biye alanangga. Ban kaya be ng Maria, ing birhenin duning Diyos, San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang banal, lalo na San Agustin na kaya kaming patulunan, San Hilorio, kaya kaming ngining santo, pag masusyan king kapiesta na, tinopad king malmong kaborian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yeso-Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya ikpang mayupayang tutu, kagum ning banalay Espiritu, pupurian dakat parangalan manggaman king alangangga. Amen. Ngini, manalangin tamo king mitnong kapanaligan at lugod king ikpa, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin
sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yariya mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang hanggan. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, kapayapaan, lalakuan ko kaya kayo. Kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan, din kaya kaming kasalanan. Non nelawan mo, ing kasalpantayanan, ing kaya kang iglesia. Lalong-lalo ng kay San Agustin. Pamayapan me, ampon bilugan, nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaan ing Ginoo asang manatili kapilanman kaya kayo. At keka antimurin. Ini po, bakit tamo king mikakametong tamo king kapayapan. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, ibiye mo kay kami, ing kapayapan. Nyo, ing Kristo, ing Kordero ng Ginoo, amilalako king kasalanan ng yato, mapalad laring mayaos, kinga po na ning Kordero. Ginoy, karapat dapat magpabalaos keka, dapat tinggingkas mo nga mano, kumayap na ako. Katawa ng Kristo. Amen. Panalangin para king pamananggap king espiritual a pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umika mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsyuka kini, at pagkasanbet ng keng lubusan ng sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen.
Manalangin tamo. Oy, paming malugod, ingke kang sakramento ning biye, kapamilatana, ningke kaming tiwala, at ningke kang lunos. Yatad na kesanang parati king kalam ning kaligtasan, at gawa ng kalugod-lugod keka, ingke kaming pamibiyebye, king Saofdar, San Jose at San Euloyo, iti nga na duan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pangadyan tayo po ngeni, inge orasyo imperata, laban king COVID-19. O Diyos, say pami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, ape pasakit na at may kamatena karinda kalatao. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula, ring tawong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, Narcis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila, retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alang anggang kapainawan, detang mayango na biye, pagkalam mo ke kami ingrasya mo, kaniting masakit a panawon, ban magobra kami para king ikakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang at king pamangailangan. Ipaniga pumike ka, patuknangan mo na ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibye ampon mag-ari kambe mo, king kametunganing banali Espiritu, Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos, emusana prisawili nga klismikeka, king pamangailangan mi, nunebog mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanuanan a Birhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin, Panalangin niyo kami. San Euloyo, ipanalangin mo kami. ing Ginoo manatili ang kay kayo. At keka antimurin, At bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tuto, ingik pa, ing anak, ating banal ay Espiritu. Amen. Kaya katang misa, mi daone, umena kayo king kapayapan at lugod, anong no, kaya betayng Ginoo, king arapan tamong mas mayupaya kesa kay katamo. Salamat, King Diyos. Mayap payabak po kay kayungan.